Sa vremenom možemo da imamo proširene pore, uglavnom u taj centralni deo lice, ovaj predeo može da se dešava isto tako na čelo, po bradu, ali ima rešenje. Uglavnom, postoje različite tretmane što možemo da radimo da to poboljšavamo. To su te kombinacije, duboko čišćenje, znači da koža bude jeste čista, da imamo dobra nega kod kuće, da koristimo te sastavi koji su dobri sa te proširene pore. I naravno da radimo te komplementarne tretmana, kao na primjer to su te piko lasera, postoji te specifična sonda koja poboljšava ovo što se tiče ta tekstura, to kvalitet kože kada radimo stimulacija kolagen i na taj način poboljšava se kako izgleda taj, da kažemo, te proširene pore. Moramo da imamo u vidu da kada pričamo da taj por je već proširen, ne možemo da vratimo, da kažemo da to izgleda da jeste manje, ali sa tim tretmanima možemo da poboljšavamo kako to će da se vidi, da uglavnom sa vremenom ne bude još gore i naravno da bude bolje i bolje.